Te wāhanga te kaumaiwa tau me raro iho mo ngā tāne takitahi ko Te Ihu Final e kainamu mai nei. Kia te tino ake tātou ki ngā ingoa. Puke te riri Chase kei te aratua tahi. Tangi Martin kei te aratua rua. Patarana Ranga, Kane Soto, Marlon Tolua, Maya Campbell, Fraser Wainohu, Hawaiki Hurihanga Nui, Liam Nepe, Kyan Aiton, and Ulale Inari. I went fast because we already have a red flag and now a black flag. If you're new to the sport, if a paddler should cross the start line before the green flag rises, that's when the black flag comes up. Hei whakamohio atu ki ngā kaihoi katoa, kia hoki atu ki muri, ana, had a red flag and then a green flag. And it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, lane 6, Marlon Torua, who bolted out of the blocks. That is Kyan Aiton no Turangatane, and closest to us, Marlon Tolua in lane 6. Mārake ana te kite ake ko Marlon Tolua tērā ko Maya Campbell hoki tērā. So Maya is just outside of Marlon Torua. Marlon will be kind of feeling the paddlers to his right, but he'll also need to be aware of the paddler to his left. Maya Campbell. Whoa, he is so strong, this Marlon Tolua. He is representing his school, Mount Albert Grammar. It's not going to give it away. Oh, and what about out there? Oh, we missed him because he's in the darkness. We didn't even see him out there. Who was that? Lane 13. No tahiti rānei ia? Tērā pia. Nā te whero. He manu he re ki konei. Ai rānei, kau rānei, ka whakawhiwhia ki aia te mea tara kaura. He came from... Te pōruri. Yeah. Ia mau e kōrero ana mo e tahi kaihoi ana, anei te toa. Kei te ara te kaumā toru. What a good race. Ara ko Maya Campbell tērā. Te tama a Kiwi rawa ko Bruce Campbell. Tane Muwong was in lane 13. He's an exhibition paddler, which means he won't be receiving the gold medal, which means it is Marlon Tolua in lane 6. Me tara kaura. Yep. And Maya Campbell, we believe, got second place.